Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Ada sang
kubw'imigisha nivyo mwiboneye sakazeseshwa rumuri yo mana tuyikomera amashi kubw'imigisha y'Imana yacunjubukiye ku bantu bayo yacunjubukiye kuri twebwe yacunjubukiye kuri mwebwe ku bantu mwese muriko murakurikirana zino ndirimbo ndazikora ico zabafashije ni Protector King mwari muteramanye ariko kandi dushimire runo rwaruka kwa duteramishije Iva turagushimiye cyane Eliane nawe tugushimire Gilene nawe tugushimire Bebe Berinazo tugushimire nawe Yego murakoze cyane ariko iryo zina Vrima ari akantu wongurira kweri akantu wongurira nane ngacisha ku wepfoko Imana yanje katari yo kuririmba ko ari yo kunywa akantu wanyihereye akantu nkinywera ntivyaba biciyemo se kadushimire Martine wakoze nawe yego sha ariko nyisho yihuta umenga ariko yiruka ngira ngo yacerewe sinza gomba yaje nuko dushimire Wizobi twari kumwe murande kwa masanamu kandi dushimire wewe wafashe akanya kawe kadukurikirana tuze dusure duhure mu ndi mwanya nk'uyu mwiza guhimbaza no gutazira reka dutereke ibiganza twipfurize ibihe vyiza tuvuga tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.